Muri iki cyumweru turavuga ku ndwara y'imbasa irimo kongera kuvumbuka muri Afurika. Turareba ko iki kibazo kifashe. Murumva inzobere ku bijyanye n'umugambi w'inkingo mu gihugu cya Malawi. Hanyuma turajya ku itegeko rishya rica itabi mu rubyiruko mu gihugu cya Malaysia. Turasoreza muri Burezili aho abagore n'abakobwa bahindura inkovu zabo mo Imanzi. Ibyo hamwe n'ibindi ni mu kiganiro Bungabunga Ubuzima mu gitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije ndi Eugenie Mukankusi yikaze muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Imbasa ni indwara yandura itera ubumuga bw'amaguru kandi ahanini ifata abana bafite munsi y'imyaka 5. Kuva inama y'ubuzima ku rwego rw'isi yemeje umwanzuro wo kurandura iyo ndwara mu 1988, gahunda zikingira ku isi hose zahagaritse iyo virusi zibuza gukwirakwira, kandi mu 2020 byatangajwe ko nta mbasa yari ikirangwa muri Afurika. Cyakora mu bihe bya vuba hongeye kuboneka abayirwaye. Muri uyu mwaka iyo ndwara yavuzwe muri Malawi no muri Mozambique. OMS yagaragaje ko isesengura ryayo ryerekanye ko iyo ndwara yaturutse muri Pakistan. Afurika ikomeje gufatwa nk'itarangwamo imbasa, ariko kugeza iyi ndwara idahagaze ahantu hose iracyari ikibazo nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa OMS mu karere k'uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Afghanistan na Pakistan ntibiratangazwa ko byari byigobotora iyo ndwara y'imbasa. Kubirebana na Malawi, iyi ndwara yahabonetse bwa mbere nyuma y'imyaka 5, kandi byatumye gahunda y'ikingira itangira mu gihugu bituranye cya Mozambique. Abana bagera ku bihumbi 430 bari munsi y'imyaka 5 bazakingirwa indwara y'imbasa mu turere tw'intara ya Cabo Delgado. Abo barimo nabo mu miryango yavanywe mu byabo n'intambara z'umutwe w'iterabwoba ukorana n'uwitirira leta ya Kisilamu Islamic State. Mu gihugu hose nibura abagera kuri miliyoni 4,200 nibo bazakingirwa muri ubu bukangurambaga ku nkunga y'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS atanga ubufasha mu bya tekiniki ndetse n'amikoro. Ubukangurambaga bwatangirijwe mu karere ka Shiul mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Mozambique. Aisha Taibi, umuyobozi ushinzwe imicungire y'ibiza akaba ari nawe ukuriye ibiro bya OMS muri Pemba, avuga ko bahisemo gutangiriza ubukangurambaga muri Cabo Delgado kubera ibibazo by'umutekano muke n'umubare munini w'abavanywe mu byabo muri iyi ntara. Here in Cabo Delgado, even if this province is not muri Cabo Delgado n'ubwo intara idahana urubibi na Malawi, twahisemo kwiyunga kuri iyi gahunda kubera ikibazo gihari ubu, kandi binatewe n'uko abantu benshi bavanywe mu byabo. Ibyo byatumye gahunda ihoraho y'ikingira itarujujwe kuri bamwe mu bana, cyangwa hakaba n'abatarayitangira. Uyu rero ni umwanya wo gukora uko dushoboye nibura tukarinda abana bari munsi y'imyaka 5 kwandura imbasa, tunazirikana ko ubwandu bumwe bwahaboneka gasa nk'igishirira kiguye mu gihuru hakavaho handura benshi. Ibyo turashaka kubikumira. as possible all the children under 5 at least for polio. Hari ubwoko butatu bwihinduranya bwa virusi yo hanze cyangwa isanzwe kugeza ubu, ari bwo bwoko bw'imbasa ikunze kugaragara. Ubwoko bubiri bwararanduwe burundu, WPV2 na WPV3, mu gihe WPV1 yagaragaye muri Malawi, ikigaragara cyane mu bihugu bya Pakistan na Afghanistan. Muri ubu bukangurambaga OMS ivuga ko barimo kwita cyane ku gukingira WPV1. This is part of the reason why we are so doing. Mu mpamvu turimo gukora ubu bukangurambaga ni ukubera uko kwimuka cyane. Ibi byateza ibyago. Mu gukumira ko hari uwakingirwa inshuro irenze imwe, abana barimo gushyirwaho akamenyetso ku rutoki rw'agahera hifashishijwe umuti udapfa gusibama. Umuhungu wanje azokurana ubuzima bwiza cyane kandi anezerewe. Igihe cyose ncandagisha abana banje bose. Virusi y'imbasa irandura cyane kandi akenshi yibasira abana bari munsi y'imyaka 5. Yibasira imikorere y'imitsi kandi ishobora guteza ubumuga bwa burundu mu masaha make. Iyi virusi ikwirakwizwa binyuze mu mwanda ukomeye cyangwa gake cyane, mu mazi yanduye cyangwa ibiribwa byanduye. Nubwo imbasa itagira umuti, ni indwara ishobora kwirindwa binyuze mu rukingo rutekanye, rworoheje kandi rukora neza.
Jeannette Kayita uhagarariye OMS muri Malawi aravuga ku bijyanye na gahunda yihutirwa y'ikingira mu gihugu cyose hagamijwe gukumira indwara y'imbasa. We are strengthening surveillance, doing active case search. Turimo kongera imbaraga mu bugenzuzi harebwa ubwandu bushya. Turafasha abakozi bose bo mu rwego rw'ubuvuzi kumenya icyo bagomba kureba. Bagikeka ubwandu bw'imbasa bazi neza ibiranga n'icyo bagomba gukora. Ni ikibazo ariko ni n'ikintu cyiza kuba urwego rw'ubugenzuzi rwa Malawi rwarabashije gutahura iyi ndwara. Ni imbogamizi ariko icyo bivuze nuko tugomba gukora mu buryo bwihutirwa duharanira guhashya iyi virusi kubera ko irimo kwibasira abana bose bari munsi y'imyaka 5 muri Malawi no hakurya y'umupaka. Urugendo rw'igihugu kimwe dushingiye ku isesengura tuzi neza ko igomba kurenga imipaka ya Malawi. Urugero muri Malawi turagerageza gukingira abana bangana na 2,900,000 tubikorera hasi mu nzego z'ibanze hakaba uburyo busobanutse bwo kugera kuri abo bose. Ibi birakorwa binyuze mu cyo twita igenamigambi rito aho buri rwego rw'imitegekere rw'ibanze rumenya uburyo ruzagera kuri aba bana. Muri Ethiopia haravugwa ko imirire mibi mu bana yiyongereye mu bice by'amajyepfo byahuye n'amapfa aho ONU ivuga ko miliyoni bugarijwe n'inzara. Imiryango itanga imfashanyo irahamagarira inkunga yihutirwa mu ntara ya Oromia ya Ethiopia. Shukuru Muhamedi umubyeyi w'abana babiri yazanye umuhungu w'imyaka 2 wazahajwe n'imirire mibi ku bitaro by'aho atuye mu karere ka Burezili muri leta ya Oromia. Yazahajwe n'imirire mibi bitewe n'amapfa. Nta mata dufite yo kumuha. Ubu arimo koroherwa kubera inyunganiramirire abonera ku ivuriro. Shukuru avuga ko umuryango we wose ubeshejweho n'imfashanyo y'ibiribwa nyuma y'aho inka zabo zose zipfiriye ziziza amapfa ya mbere akomeye akarere k'ihembe rya Afurika kahuye nayo kuva mu myaka 40 ishize. Abayobozi b'urwego rw'ubuzima muri Burezili bavuga ko bamaze kwakira abana basaga 125 bazahajwe n'imirire mibi kuva mu mezi make cyane ashize. Iki cyumba twakigeneye abana bazahajwe n'imirire mibi. Bamwe turimo kubavura bataha kubera ko aha hamaze kuzura. Imiti mu turere tumwe iragenda ibiyanga kandi nubwo abategetsi mu rwego rw'ubuvuzi barimo gutakambira inzego z'ubutabazi zikorera muri ako karere, umuhate wabo ntacyo uratanga. Uyu munsi wa none hari icyuho kinini cyane mu bijyanye n'imiti. Turimo gusaba hirya no hino dushakisha ko haboneka ubufasha ariko nta gisubizo mu by'ukuri turabona. Umuryango nterankunga wiyemeje kurwanya inzara Action Against Hunger uvuga ko amapfa na n'ubu agikomeje kuba inzitizi. Uko bimeze ubu ikibazo kiragenda kirushaho gukomera cyane uko iminsi ishira. Inzego zose bireba zigomba kwihutira gukora ibishoboka byose zigatanga ubufasha bw'ibanze bukenewe ku baturage baba muri kariya karere. Mu gihe amaso ahanzwe ahandi, abatuye igice cy'amajyepfo ya Ethiopia bazahaye kurusha ahandi baguwe no gutungwa n'imfashanyo nke babona. Abagera ku 700,000 bavanywe mu byabo muri leta ya Oromia bitewe n'umutekano muke mu turere turimo imirwano y'inyeshyamba n'amakimbirane ashyamiranyije amoko. Abategetsi baho bavuga ko barimo kugerageza kubonera ibikoresho by'ibanze abasivili bagera ku 500,000 bavanywe mu byabo. Minisiteri y'Ubuzima ya Malaysia yazanye umugambi ukomeye wo kurinda urubyiruko kurwanya itabi, nyamara harabawunenga. Hirya no hino muri Malaysia imibare itangwa na leta igaragaza ko umunyamalaysia umwe muri 5 bafite kuva ku myaka 15 kuzamura banywa itabi, muri abo abagabo bakaba bihariye 40%. And this is a major problem. Iki ni ikibazo gikomeye kuko abantu benshi barimo gupfa bazize kanseri y'ibihaha itewe no kunywa itabi.
Minisiteri y'Ubuzima y'iki gihugu ubu irimo iragerageza kubuza burundu igurishwa ry'itabi n'ibifitanye isano naryo. Ibi bivuze ko abakiri bato batazabasha kugura itabi kuva ku isegereti kugeza ku bundi bwoko buhenze bw'itabi ryo mu bwoko bwa cigar cyangwa vape aho muri Malaysia. A great idea and a good step in the right direction, but ni igitekerezo cyiza n'intambwe nziza, ariko kuba byagera ku ntego bizaterwa n'uburyo leta ndetse n'abaturage muri rusange bazabishyigikira. Abantu bagiye gushakisha ahantu hagwihishwa byatuma babasha kugura amasegereti, kuko mu by'ukuri ntibashobora kubuza buri wese kunywa itabi. Umuyobozi w'ikigo ngishwanama muri politiki zijyanye n'ubwisanzure avuga ko mu gihe iki gitekerezo cyaba gihindutse itegeko bizateza ingorane kuruta kugira icyo bikemura. Ntibigiye kugabanya umubare w'abarinywa, ahubwo bigiye kongera umubare w'abanywa itabi binyuranyije n'amategeko n'ubundi usanzwe uri hejuru cyane muri Malaysia. Ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'inganda zikora itabi muri Malaysia mu 2020 bwanzuye ko hejuru ya 60% by'itabi rinyobwa muri iki gihugu riba ryaguzwe ku masoko atemewe n'amategeko. Mu maduka menshi yemewe naho abakozi babisabwe batanga itabi ryinjijwe mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko baricuruza rwihishwa. Gukomeza kubuza itabi bizarangira nk'uko byagenze ubwo muri Amerika babuzaga icuruzwa ry'inzoga. Natwe tuzisanye dufite ba Al Capone bacu bacuruza itabi mu buryo bw'amagendo. Ikibazo kiri mu ishyirwa mu bikorwa, kandi kimwe mu bisubizo ni ugukemura ibijyanye na ruswa n'ubwiyongere bw'ibyaha bikorwa n'amatsinda akomeye y'abanyabyaha. Abahanga baraburira ko intsinzi y'umugambi ukomeye wo kugabanya inyobwa ry'itabi idashingiye ku mategeko no kukwigisha gusa, ahubwo no kugutera intambwe ikomeye mu gukemura ikibazo cya ruswa gituma mu gihugu hakomeza kuvuka ku bwinshi isoko ryaryo ritemewe n'amategeko. Abagore muri Burezili bajya mu mujyi wa Sao Paulo kwicisha imanzi kugira ngo bahindure ibimenyetso bihoraho bibibutsa ububabare baciyemo. Babihinduramo imanzi bikabazanira ibyishimo iyo birebye mu indorerwamo. Nasubiranye ubuzima nyuma yo kunshyiraho iyi manzi. Nongeye kuba umugore, nongera kuba umubyeyi. N'ubuzima nicyo ntekereza gusa, n'ubuzima. Nasanze nshobora gufasha abantu bakeneye imirimo y'amaboko yanjye mu guha ikindi gisobanuro inkovu z'ibintu bibi, ibintu bitabibutse ibyiza, kandi bakaba bashaka kubirenga. Uko bikorwa si ukunyuzaho urushinge gusa. Hari uburyo bwo gukoresha urushinge rugabanya ubukana bw'imashini rugaca ku bice bimwe by'inkovu. Ikivamo ni igishushanyo tuzakora, igishushanyo cy'ubugeni bw'ubwiza tuzarema tukagikwiza ku gice cyose kigize inkovu. Biciye mu buhanzi bwawe ushobora guhindurira umuntu ubuzima. Urabibona mu maso yabo. Umuntu arakeye kuri roho, basazwe n'ibyishimo. Ibihe nk'ibyo nibyo bituma nkomeza uyu mushinga. Ugerageza kwirengagiza inkovu. Kenshi sinajyaga nyirebaho kubera ko iyo uyirebyeho birakubabaza kuko si iyawe kandi yahindutse kimwe mu bigize ubuzima bwawe. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri wa3.radio.com. Naha dusoreje uyu munsi, mwakoze kubana natwe muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Naho ubutaha, kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.